division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang o Vawiin hi MHIP Day ani a COVID hrileng avanga a huho hman remchan lo avangin Serchhip khawchhunga MHIP Branch hrang-a te chuan an veng theuhah remchan danin hun an hmang Vawiin khan Serchhip mun hrang-a MHIP te chuan an dei pualin hun an hmanga veng chung ti fai ba ka homa te chanpui na pe indam lo te an kana MHIP Sub Headquarter Serchhip Point COVID Care Center a chanpui na sum fai cheng sanga an hlan ve bok hei ba ka hian nimin khan PNE MHIP Branch te chuan kumina Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC exam result chuaka commerce subject a Mizoram puma pakhatna silal rin tluangi lompui na hun an hmanga zirlai ti tha lompui na hun PNE Veng VC Hall nei hi MHIP PNE Veng Branch President P Angela Marming liani chuan kai hruain he hun hi MHIP Day lo thleng tur puala an buat sai ani thu asoya Mizoram puma ti thaber ni na hau tu silal rin tluangi chu an chuangin an lompui ti soin hrileng awanga mitam tak pun khom alarem chan lo awanga sombi klem te tenen he hun hi an buat sai thu le silal rin tluangin lotlin na achan theina tura azirna oikos Higher Secondary School azir tier 2 te chunga lom thu asoi bok Serchhip Sub Headquarters YMA ten Darnam Venga chhungkaw somthum chuang te hnenah buhfai le chawhmeh pein kawngpui siam mek an nghal Nimin chotnulam khan Sub Headquarters YMA te chuan Serchhip District chunga COVID-19 shihluar na berni mek Darnam Veng te hi an branch YMA kal tlangin buhfai bek nga tel pek somthum le dal kezi somthum an pe a an thil pek hi cheng sing khat sang ni le zathum somnga pangaman ani heng thil pek lanna Darnam YMA Hall in khom toy an neya Sub Headquarters YMA President pukol thua ma chuan thu soin shi kan kaidar thin na tamber chu confirm khur tok lo wang le VLTF le executive duty te thu kan oi lo wang ani thina ti Darnam branch a hian Myanmar atanga ral tlan ron lu tum chanpui ngai anom thu le hemi te pawala thom hno le mutbu engemozat Sub Headquarters YMA in an lo tho khom to thu president hian soibok Darnam Venga shi awanga khungbe quarantine te pawala hun mana hian Darnam branch YMA president pukol chuaman lom thu asoya Darnam branch huam chunga hian COVID-19 shivei mi somni pakhatan ommeka heng mi te hi shivei te enkol na hmuna an omani thilpek lan na hun manga kal Sub Headquarters YMA shwai tu te hian Serchhip le keichum in kar kawngpui lai zau na tho mek kong na lawanga motor an tan thin na hmun an tlo ngala he na thok tu gram company how tu te hnenah an na tho in lir thei adan buai lo nan an lei lai na vung te pai ngal zung zel tura shil ni se an ti nimina Sub Headquarters YMA shwai tu te chet na hi Sub Headquarters YMA Media and Documentation Chairman Pusilal Minglua le atho pui Sub Headquarters YMA Vigilance Committee IO ni bokten an choi o mani Nimin khan Mizoram puma COVID-19 positive mi zanga somni mu belani a Serchhip patangin mi pali mu bel ani bok Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi za somsari pasari mu chua ani a Chunet laboratory a sample test ringa COVID-19 positive mu chua mi somthum pasari an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua tharmi zathum paruk anom thungani Serchhip patanga mu bel te hi bazar venga tangin mi pa kumsom ni mi le meichha kumsom thum pakomi anni a positive contact atanga shikai te ni in symptom anne ve ani Serchhip Darnam atangin meichha kumsomli parukmi positive contact atanga shikai ve tho symptom nei ani boka anni ba ka hian new Serchhip a meichha kumsom pariat mi CCC duty frontline worker ani a symptom nei wanga sample test shikai na chui ngai ani tundin huna Serchhip a shikai en kolmi somli patni an omme kani Nimin khan Serchhip District-a African Swine Fever ASF wanga vokthi somli an ombelle Nimina ASF awanga vokthi chinchia te hi then zola som pahni chan mari venga som pakhat chingchip mual puya paria chiatla nga pangale new Serchhip pa pali te anni a Serchhip District-a ASF wanga vokthi chu zakwa som sari pakwa anni to a Nimin khan hrileng awang hian vok somli te chu swat le ni bokin Serchhip District-a ASF hrileng awanga vok swat po zanga som ni pakwa zet atling to bokani Serchhip District-a ASF wanga vokthi tamna ber new Serchhip pa vok zahni somli parukthi in somruk pakwa swat ani to bokani nimin ve khan bungtla nga chansiat lawa vokthi pahni omin chimvenga vok pakhat athiboka vok dang som pahni te chu shi swat ni bokin vok shilen na hmuna puan lani lo khosom ni a vokthi za somli paruk a to a vok somruk pahni zet swat ani to bokani
Information and Public Relations Department bultumin Vawiin khan Mizoram Art Development Society MIDS chuan nilichhung otur online art workshop chu an buat sai chanani July ni kwathleng otur online workshop pa hian Mizoram hun sang le rampona match member artist mi somruk le associate member mi sompali an Vawiin mi somsari pali an tela mani in lumatangin lemziak le lemtuk mangin artist ten nilichhungin an veizong an cherdon ani Lunglei District pu kuluthungan AIS malak na in India ram chung hun sang-sanga NGO Foundation Company Corporation te achangin CSR kaltlangin Lunglei District-a medical lambung ruale thil dang cha thin kalzela nimin khan AKSHAYA PATRA FOUNDATION achangin Lunglei District-a chung ko zasari ta na in tour family happiness kit cheng noi som man hu don ani hengte hi Lunglei District-a khwale veng sang-sanga chuan cham le containment area chunga omte hnenah VLTF hotu te kaltlanga sem chua turani a nimin khan Lunglei town area tan sem chua ni in town area pon lam tan bial tu incident commander te kaltlanga sem chua ani ang lan na in khom toy Lunglei DC conference hall ania Lunglei borsa pu kuluthangan chuan COVID-19 hrileng avanga Mizoram in hun khirle har sa tak kan ton me kara mi har sa jok te ta na thil pek lu tak petu AKSHAYA PATRA FOUNDATION how to te chunga Lunglei District mi puite ai o in thin lung takin lom thu asoyani nimin chawhmeh khan Serchhip District-a sanghavula ezon na ti mason na turle thiam na thar manga lok zo ka sanghavul kalpui dan inzirtirna training on promotions of freshwater aquaculture for the development of fisheries and livelihood improvement of NEH peoples to District Fisheries Development Office Scholarship le ICR Central Institute of Freshwater Aquaculture Kaushalya Ganga Bhubaneswar Changkopin and Buatsaya Dr. H. Lalthang Deputy Commissioner Chukwaliani in training hon nahi Ahman Puyani Khwalian Dr. H. Lalthang Deputy Commissioner Scholarship chuan sanghavul tu te mason na tura DFDO Scholarship ten hrileng kara cholava an na thora mu tan theia a omchu lom omati thu asoya taimak chu hlotlin na na thilpoi mo tak ani rualin thiamna le taimak na kal kop chuan hlotlin le zwalna a thlen thin thu asoya training paltlang te le training velo te a chuan danglam na a om nge thin thu asoi bokani hrileng do na kara ei tur kan tlak cham lo nan na tho na kong sang chu kalpui sham apoi mo thu soin pumruak a shidau a in pumpuara shidau chu aso jok thu asoi DC chuan DFDO kaltlanga sarkarwa manna ti hlotling tur chuan tuna ham thatna dong tu te hi an poi mo thu soin sanghavul konga phei chuan scholarship chu district dangte aya sanghavul na tura mun rem tak ani thu le mithiam omkhom na ICR le KVK tangkai tak man tur a om thu asoi bokani hlotlin na changnge turin tumru na le te rei pe na nen be Beicheu turin sanghavul tu te chu du sakna scholarship DC chuan a hlan bokani hun kai shwai tu PC lalpar moi DFDO scholarship chuan sangha chidang aya jayanti rohu thatbik na te soizaw na hun nein he project nuaya sanghavul tu thlan chua te chu hlotlin pui tura tumru na nen be ngei turin angena Pusi Lian Kung a Vice President Sub Headquarters YMA Scholarship po in thu soin pu roni lalrin moya fishery demonstrator in project kalpuidan report lang puya pe a puming thanzuala DIPR win he hun hi ahman pui bokani demonstration in Aquaculture for Carp Culture Project 2020 to 2021 hi August atanga September sang ni som ni khan kalpui chanani a Serchhip District-a sangha checha jayanti rohu vul chhautan na tura malak na ani he project kalpui na atan hian cheng nuai kwa point pangavel sen ni in sangha vul tu thlan chhuat te hnenah hian jayanti rohu sangha cho siam na lime nursery jacknet water pump le man ro sang sem chua ngal ani bok Mizoram Sarkarin accredited journalist atan Nathial District atangami paruk athan te hnena nimin khan district borsa pu H Daulian buaya chuan a office chambara press accreditation card or tirin mirin tlak level chian dol ni turin acha Nathial District chunga mi paruklayin press accreditation card andong thei chulom omati thu soin district borsa pu H Daulian buaya chuan accreditation card don hi anamai lava minazong don chi ani heklo athazonga mi puite kai shwai turin sarkarin abei sei na cheu akengtela mirin tlak in niti lantirna ani telin nungchang le in thu chua in film khoratula rin tlak le bel chian dol ani ngei turani ti in chanchin buchwar
reng chu thil har tak nima sela na thiala ngor taka kalpui ani reng chu lom omati thu asoya district mason na tura sarkar malak na le na tho sang sang tepo chanchin bumi te zara mi puiten olsam takin ansia thei pha ani atia shipui leng wanga ramin hun har sa ato meka beise ang diak diaka thil kalpui thei lo chu mi puiten ansia thiam atul thu asoi bokani Prime Minister Narendra Modi an lotling taka shipui paltlang thei beise na lian ber chu vaccine lakani ati Nimina Kowing Global Conclave a hethu hisoin pu Modi a chuan vaccine manga in veng turarwa man na siam tira tangin India chuan technology man changkai atum ngalani ati a technology chu COVID-19 do na laimu ani ati Prime Minister chuan COVID shikai te chin chui thei ani ti shiat ani vele India chuan a chui thei na apps siam chuak ngal ti soin COVID-19 dolet konga India chuan athiam na theina le ton shiat te khovel pum tan tho ve adu ani ati a harsan na chi sang sang omma se India chuan khovel tan a thei anga tam tha tho ve atum tlatani ati India chuan khovel pum hi chung ko pakhata anga ya hei hi adik zia shipui leng hian anem ngeti soin pumadi chuan hei wang hian kowin chu mitin ban phak thei tura chhop chu ani ati a eng anga ramro pui le thil ti thei po ni se mania shipui do hne thei mania shipui do hne thei an omlo ti asoi bok Nigeria marthlang lampanga silai keng mi tu ti shiat lo ten zerlai no pangza somli vel an kitnapa mi somni paruk chan chua an ni to Pathiani Khan silai keng mi engi moza chuan Zaria police station chu silai ne na bein hetia police an ka buai lai hian silai keng dang ho hian hospital lo lu chilin mi som pahni velan shwaya an zinga hian no pangkum thum noi pathum an omni in hospital a thok pakhat chuan soi thothan ni khan kunda sinti bula school pakhata silai keng mi thahnem takal le in no pangza somli vel an shwai chuak le a he school a hian no pangza somriat vel an omnia shiat ani a no pang somni chu zong muto in miswalin an kidnap ba ka hian chin shiat lo somni vel an la om me kani sarkar police le sipai ten chan chua na thok ngalin tuna hian mi somni paruk chan chua to an ni a ral thuam nei ve tho an ni avangin du anga chakin ma an la theibek lavani Nigeria hian tlan chua na sum du avanga in kidnap hi alwar chho hle a nikum December atangkhan school no pang sang kha chuang kidnap to ni in pakwa in an thi pui to a mi zahni chuang chin shiat lavin an la om me kani Russia thlona passenger somni pariat phur Vawiin khan chin shiat lavin abo AFP News Agency in Natarlan danin he thlona AN26 hi Russia khochak lampang a thlokin Kamchatka Borvel an thola in biak po thei lavin an oma air traffic control nen anin biak lai thil thleng ni in tuna hian chui zui me kani a he chanchin buat sei thleng hian thu chiang hriat thei alani lovani Germany in COVID avanga ramdang khwalzin khwakhirna asiam chu a hlip chanta Germany chuan UK atanga khwalzin ron lut tur a khwakhir chu a hlip ta a amero chu ni sompali in quarantine alangai tho don ani UK mai ni lo Portugal Russia India le Nepal khwalzin khwakhir na po naktu ka tang hian a hlip don bokani khwalzin vaccine la full to tan ero in quarantine angai ve don lova vaccine la lo tan ni som in quarantine angai thung dona aninga na a test an neyanga heta negative ho ero chu an quarantine period ti toy ani thung don ani he thu chua hi UK Prime Minister Boris Johnson an UK a COVID dan le dun an hlip don ti apuan no siam ani Copa America semi-final thokhatna khelzota ka Vawiin Zingkhan Brazil chuan sifaya Peru ne in avoi somni pakhatnan Copa America final a anin pet kai He in khela gol chun hi Lucas Pequita thunni in Neymar siam sakani a Peru hian thei topin beilet ma se gol zone avoi ni chau an pet theya atopa team cha le cha jok an ding chang ta zoka avoi somni pakhatna Brazilian final an lutta ani naktuk jingdar rukle achan ve hian Argentina le Colombia chuan semi final thoni na an khele dona heta chak jok hian ni som pakhat jingdar nga le achan ve a final a Brazil an khel don ani England a COVID-19 in zia omlam apan zela tun thani som pakwa a sarkar thu chuak thar a huna stadium khatin mipui an thei to don UK Prime Minister Boris Johnson baka and Chief Medical Officer Nilai Professor Chris Whitty le Chief Scientific Advisor Sir Patrick Valenes te chuan hetianga stadium pakhata
mipui an pun khom thei to tur thu hi apuanga UK a mun then khata mipui pun khom khaplat alani a mun then khata ero pung khom thei zat tukani a ma se July ni som pakwa atang hi chuan anin thladul to dona infiam na chi reng a stadium khatin mipui anom thei to don ba ka event engemaw po nei ani in a hmuna lengzat mipui an om a thei to don bokani he in thladul na a hian Euro 2020 final a huam phadon lo che a Euro final hi Londona Wembley Stadium a khel tur ni donin heta hian stadium chan vevel mipui an om phal ani dona a stadium alensa em awangin mi singa don in Euro 2020 final hi a hmuna an chim thei don ani Real Madrid captain Luis Sergio Ramos to Paris Saint-Germain alut ngei don to ni in alanga PSG nen hian anin rem to ni in Spanish chanchin bu baka chanchin bumi rin tlak tak te chuan an tar lang Ramos hian June tharal Royal Khan Real Madrid a contract amang zawa tuna hian free agent ni mekin free transfer in PSG hi azom donani tunkar chung hian PSG chuan Ramos hi anlak fel thei arin oma Ramos hian tundin hmuna medical bak mabak anei to lovani PSG hian kumsom thum pangami Spanish defender hi kumni dai contract an zia pui don ni in tarlan ani a Ramos a contract hian kumsang ni somni pathum June thleng adai don ti na ani Ramos hi Real Madrid chuan an chwa zelen ani bera ama hian contract thar zia la du hle ma se Real Madrid lamin an rem ti to lo thu asoi Ramos ba ka hian PSG hian Achraf Hakimi chu Inter Milan atangin an leidona Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma po free transfer bokin PSG hian an la lut bok donani khati zongkha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e